Şunu. Toshnis Polyotova Timur Shikni qoldi birinchi o'rinni, ikkinchi o'rinni Ikshirma oldi, uchinchi o'rinni Shamardan oldi. Butun pidestalni olib qaytdi respublikanskiy yarışda Toshnis Polyotovda ulug'lar guruhida. Bularni biz yomog'ina boshlab yubordik. Rezultatlar bor. Ayber o'zimizda o'tkazdik. Srediki so'g'izda bu bo'lma deyada bormi butun kadetlarda? Butun kadetlarda? Yo'q. Yo'q. Точно yok. Самолет mu? Авиамоделирование начинающий лапа. Şey şu parasını buldu da. Şu trükler. Bakın ileri varın işte kuş var yani. Bakın şey. Çok güzel. Он стреляет откуда-то, на хвосте, зараза. Bunda 3D aşkı olsa Aynen. Надо тут запоразили. Ama şu anda burada boşuna inemeyiz. Ha, все. Master koyduk, üzümüzü dikişirip paraya alamız. Şulay iki tapır 120'ge, bir tapır 150 gradus kapalı İsimini yazdın mısın sen? Öyle. Ne, aşkı virtualli realistik kvadrakopterlar bütün nörse. Printer'dan çıkar isimler. 3D printer'dan çıkar isimler. Yok, anda da bitirge bunlar. Aşkı virtualli realistik дополнительно yasadık azrak efekti bulsun için. Aşkı Alıştırgısız ulu yetekçi müğallimlerinin müğallimi bulgan Baykiyev Havay Selimgerey ulu isimindeki İkşirme Kadet İnternet Mektebi'nde tantanalı rəvişte muzey açılar. Eligi muzey tarihi patriotik muzey bulaşar. Muzey açılış tantanası başlap jibelemiz. Hazineler, altınlardan kıymet cevherler, buğunlardan buğunlarga kuşken, en kıymetli zatlı yatkarlar. Hatırlevden unutmasın, ütkenini unutmasın, bilsin
ata babalarının ni ikkenin, ni şikkenin. Qaytdı, Havuy avı yanadan. Bir isim var deyip kalanlara. Bilmedenler sırar, kim diyeyim? Şu uze bitinde danlı Havuy, Selimgere yolu baykiyor. Sonra bitirgisiz hizmetleri, umuşları benim kırında. Bir zor kitap gelip şiariyle, varsın yazsanın turunda. İsmimni yırtın mektabında, Sintuzende, ustad, direktör. Unuturlar diye ikilenme, unutmuyorlar. Şunu belirtir. Güzel mezvillerde ne tutam, yıllar nige alga untular. Bir mezvilde kavay alıp ayıttı, uz mektebe belem yurttu. Nasıl sizge istedik ki? Mana nasıl sizga istedik? Mana boşuna alıp koyalımlar. Ayda koyalımlar. Özür bismillahirrahmanirrahim. So'shanday muzey ishlarimiz Жаңа музейді басып тұрамыз. Біздің музей хәрби патриотик киноға бағышталған. Шушына башлап кетеміз. Бұнда соғысшылар көрсетілген, соғысқа кеткен үш ауылда кішілердің исемдіктері берілген, соғып өткен кішілердің исемдіктері берілген. Hem soğuş çağında soğuş vaktinde kullanılan kurallar, cihazlar varsa da көрсетілген. İş kuralları көрсетілген soğuş vaktinde bizning tüp rolünü halk oynagan. Hem tıl bilen il bütün halk birinin ortasında biz yuvga erişkenmiz. Hem soğuş çağında kullanılgan, tılda kullanılgan, gaz, elektr bulmagan zamanlardagi bizning gaz kerosin plitaları, kukuli saatler, erta bilan saat chiqargandan so'ng fonarlarni qovuzib kishilar butun suzishga chiqib ketganlar, tungi xatga ishlaganlar. Mana bu telefon aparatı so'g'ish vaqtida ularga manadan keldi, NKVD bilan to'g'ri prямой связь apparati bu. Buni bizga Oynaz degan yigit olib kelgan, bu diktator deydi. So'g'ish vaqtida bo'lgan xizmat qilganlar uchun ismlari berilgan. Hem onlarda bakışlar soğuş bitirdi ol, bir koşanda bir tetra arayı bitirdi. Hatta indi tınış durmuşta geçirsek de göreceğiz. Bizim il halkı, bizim yigitlerden Afganistan'da, Çeşnya'da, Abhazya'da, Tajikistan'da, Kurtağa itibar ediyor. Bunda tınış durmuş, soğuş başlandan durmuş. Bütün kişi frontta gider. Buna bizim Hasan'ın ilat diyen yigit işledi. Dik koluna kiletre altın yigit. Soğuş barışında soğuşa Reichstag'a gelip gitkenler evine bayrak Reichstag'a kodagan bayrağının kopyası. Buna bizim Tataristan Komünistler bölüğü ne uполномоченныйından alıp kaydık biz bunu bozanlar. Şunun kopyası bu. Süzleyin bunun içindeki bütün Sırçılaşıp Şemerler Mektebi Sovar'da bizde Abdullah Bey Müslüman'ın yasak bile getirdi. Kavusen Yuş'un üstünü yasak girdi. Biraz şuşunda mektepler, şuşunda şehrisler terbiye. Zarruk'taydı, olayların Nekikobi yurttaydı. O vakitte rayon boyunca, şahmat boyunca bir jurnal bir beraber yok. Ömür boyuna koydakına başladı, 40 oldu. Olmadı vakitte biz bundan hesabı Turgay Direktör direktörü bulup işine gelirlerden bunda Yusuf Validesi Yokan'ın kurunda süzde yoktu. Bunda üstüne indi. Sportsmenler şimdi bu şehir vakitte 79. klasda hatırlayın biz 32 gün praktikada işledik. Şimdi Afganistan'da kalaklamamızı yozlaklar jigiti bizim bu praporçik bizde işletilen dünya oyunu bir tuğan neyse o onun güzel praktik şeylerden bir oldu. Kadir itleşe ayırmak bu yapıda vakitsek Kavuser'in üstünde silösek biz silö bitiren bastılar. Kavuser'in
Komiserimiz mektepke kelgençe, bunda direktör bulgança armiyada hizmet koygan etiyeniz pedagog komiserimiz hem boşkarma komitetine sekreter bulup işlep sport yarışında 10 yıl mektepler komiserimiz istekleri mektep sözcüğüne dışarıdan girmez. Kup türler boyunca bir yılını, bir türlü ulusuna bir iş ürünü oldular. Buna bu şu mektep zamanın istekisi şudur. Komiserimizin şahsiye bölümlerim yanında Soyra Alpa Birgen kitaplar, komiserimizin boyanı İtalyan gardınlar, o gardında iki yok şu bitirhanıydı. Komiserimizin onun ismi verilgen mektebinin bu kısımlarında hazır bu yakında vakitlerimiz iken de şundan da biz şehirlerge eğlenip koydular. Şunda bizim karimimiz, hakimiyet başına buluşlayan bizim gururluğumuz. Kabul buldu anam dilege. Sabır şoktaki kürek sütün üzülüp, enne entelerine eğitebіз. Enni başımızdan. Bu sızlık turunda aytdı. Men sonaganim yok. Lakin bundan komiserimizin 30 yıllar elek aytgan sözü istaqam 33 avuldan balalar kelip okuydu deymanda. 33 avuldan kelgenler. 33 avulның 33'ünde de yol yok. 33 avulda da ota-analar yığılışıdan ötkərgə gerek. Bu ne nərsəsi gerek? Oladan şunun haqqı texnika. Şol hizmet terbiyesi gidip ben kandidatı, ben doktora bulgan bugünkü gündə көрнекті ғалим Әнвар Хоси Ахметов var. Komiserim içinde ol kitapçı kurttan ülken bulgan, lakin doktor isimine onun bulmadı. Yamandan sözünü kıskartıp, Manamında Majid Hasipoviç de hem Halif de Aytobüt'te bileklerin kursatıp tutup koruydur edip komiserimiz şekilde fizik güçke iyi olgan kişi kim güne buldu iken. Bir yılını Haydar Paslıyevich degan Zafrana bizni jıdı nide, direktorlar onda oturalar. Mişenge hem Mişende beylem oldu. Mektep direktorları beylemi. Toya karşı buldu. Bütünümüzü tartıp oldu komiserimiz. Onlar ayta, men birden bir kol bile tarta, bir kol bile, bir kişinin kol bile tartmadı. Men baradık Sabircan Shakirov'dan gana alalmadım deydi. İki kol bile tartamam, alamayım deydi. Hazır biz soruyuz, nişler iki kol bile tartıp karamanın sonu komiserimiz. Garrandım, bir kişide iki kol bile yarım yok dedi. Kendisi Rusya şampiyonu. Şu
коллегалар, келген қонақтар, қайтқан кісілер. Мен Павел Шалемиш білен 1957 жылының 15 августынан tanıştım, hem işle başladık. Ben Rona'dan Kulga Napoleon'u alıp geldim. Pavel Şalemiş kabinette oturaldı diye. Ben onun kim ikenini bilmedim. Onda oturayım ile faldı. Ben dedim, sizin direktörü ilemedik şuradım. O başına söyledi. Bana şu şey indirdim, eti uğulgandır. Hem ben ona familiyası, isim otistimiz bilen deştim. Adam Ronaldo, onun isim familyasını bilip geldim. Pavel Şalemiş tutarlı kararda dokumentlerim var mı dedim. Var ben dedim. Kararda yoksa bizge bunday yigitlar kerak dedi. Çünkü avul soğuştan soň 12 yıldan soň hali jemirik halda mektep koyat derecede jemirik halda kabinetler da bir indi kerakli okuw asbapları yok. Yetmese mektep yanına 7 yıllıktan Urtay yıllık statüsü algan mektep kadrlar bile de yeterlik tugil. Hemen Pavel Şalemiş ilk birinci işini mekteplik kadrlar bilen temin ettiğine maksat etip koydu. Olup ondan sonra onda eksiltmeye tüygen oralarda. Biz onun bilen birge işleyen yaşayarak biz de yine orta yaşadık. Bardak koleksiyonlarlıkına kaldık. Biz men ayta almayım ona uşarga tırışıp, onun üstü bularga tırışıp işledik dep ayta almayım. Çünkü biz oylaydık, onun üstü bularga mümkün tugildi. Bu bizim için erişip bola olmaslık bir umir idi. Bir ağır yıllarga to'g'ri keldi. Hatta men ishlaganida ağır idari. Bana Farid Nazmut'un aytib o'tdi, 3-4 mashina bo'ldi maktabda deydi. Azli yolg'izdi u, onun markasına jiydi. Bana markasına jiydi. Sonu ko'pmi bo'lgandir? Men ayta olmayman. Men kelganda da bek ko'p edi. Hammalarning ko'pisi eksploatatsiya uchun bek og'ir bo'lgan vezdexod mashinalari edi. Ne için şunu hatla ağırlıkla tutqansan ol? Çünkü işte ağır. Bu zor mektep ömürge. Men işlegen çalıştırma 8 kilo mektepte de 54 maşina otun gerek okutuvchilarga 60 maşina kömür gerek. Mekteptin ştatında otun kesuvchi da yok, kömür tashuvchi da yok, maşina da yok. Pavel Şalemiş vaqtni uzib ishlagan kishi deb aytaman. O hizmet terbiyesine şunu hatta ihtibar verdi. Onun bile bir kişi de inlemedi, onun bile bir kişi de bilimsizde kalmadı. İlişken oluşları zor oldu. Bana hazır mektep programlarında o narsa yok. Biyologiyada bizim til eylemli turgan terminlerini öğrenirler balalar. Ogaşı olmandan 20-30 yıl elektrolagan sen aytib de bitiremem. Sen halpran manizatronla deb bitirdi. Bana şularında gider. Hayırlı kez, hürmetli oğuldaşlar, Reis Nurgaliş, hürmetli okutuşçular kolektivi, veteranlar, ben sizinle her başağınızda da bugün şuşunday zor bayram bilen tebrik eder. Şınlap da bugün işirme ağır yerlerinde zor bayram. Bizim okutuşumuz, ustazımız, Pavel Şalemiş'in tuğan kırına bağışlarla hemen mümkünleştiriyor. Yüzünden şuşunday bayram uyuşturuldu. Şuşun bayramlar tağbir tebrik eder. Şınlap da İkşirme Orta Mektebi'nde okup şunu tamamlap çıkığımız bilen gururlanabız. Ben 10. klasını bitirgeç, Kozan Tüzüşü İnженерлар İnstitutunu tamamladım. Onları elektrikinde rastrelini degen evvel var. Onun boyunca bizden Respublikamızdan Kınyat Kınşılış, Oznakay, Hizmet şehirlerinde işlerle turu geldi. Şunda kişi bilen söyleşkende de ben İkşirme Orta Mektebi'ni bitirdim degeç, ben aytaları sen Pavel Şalemiş mektebin uzman yigit ekanali, bizning yigit ekan deb Pavel Şalemiş'e de qo'yaplarda bir yaxshi munosabat bilan bilib, bek xatirlar, maqtab chigilari. Bu bizga endi doполнительный oshkorlar beraydi. Biz yaxshi spesialistlarga biz tag'ida jetlanib, maqbul qilib ishlay boshlaydi.
Mine mektepte okuyan vakitte kızıp uşaklar bulgaladıydı. Hani bulaytırıp gösterdiğinde kullardan tutup Pavuselimiz dizip koyadı. İki şeyin de uzun ortalık kaçıp basa da indi. 9. klastan bitirdiği Osmanlı kuşatarları bileklerini tutup karıyla sen bu yaktak bişerdi, sen bu yaktak bişerdi de bu yaktak bişerdi nasip durmanda. Abları yakın tirede vaktiye işler bilen mektep düzeyinde kirpiç taşıyorlar, resim anasılar, şunda işkede baraları indi. Bizim bitin bana tarihten okuttı, mektep direktörü bulara indi küpçilerden, yani okutuşu bulara neşesi benim istek olgan, benim klastaşlar da burada oturar, ben çayırsın, jirin dövüşek desem, etkikte jiversiz. Oldu tuğuz. Arkasında tarihini başka okutuşu, kalgan bütünüsü Tatarlarda Pavuseliymiş. Biz tarihini okuyorduk indi şu birer ay. Pavuseliymiş indi bir ay bulmayıp, bayta da erteden kişiye kadar tarihini okuyoruz. Bu ağaç zdaniye var, ağaç zdaniyenin buyuna urunduklar bilen oturarız. Olayında bizni İnstitut kadar zırhlı olgandır indi, şunda leksiyalar türü indi, şaytır bultay. Narısın, onun dataları var indi. Nağlay kartı butağın köküne koya da çıkarıp gösterdi. Neydi sonuna bastırada indi, bastaşkına gösterdi. İşini verdim, işli. Göküne cevap verdim, göküne. Anda ne oluşular da var indi. Ne indi biz bir şaplanıp indi. Her vakittir şeydir, ne biş şu datımızda bu kadar yitirgen. Buna şular istek olgan. Anarısımlar şulay 9. klasta kakraz yama yıl aldından, birinci yorta yılı bitir aldından Pavuseliymiş bir soru verdi. Kimdi Birleşken Milletler Uyuşması'nın general sekreteri? Bizge indi bir okurda vakitte kalmaydı bitindi. Paytaş şu sosyalistik Tataristan var indi. Şu sosyalistik Tataristan'ın başından azağına kadar okurçağımızda şunda başka kırıp kalganı indi. Surap ara Salihov Sinayt indi dedi. Bir sıra bunu kurtar bir bütün şişikten oturar indi. İnsi kırıp durdum da Perez'de koyarlar. Pavuseliymiş işte Toptap turdular o. Yine iten düzeli dürüstü böyle. Otur, işle. Balğan arasında düz ve ikili. Narsında kazasıklarda bulganı. Bu neydi buna şuşunda kişi sınıf da buna şuşu mektebini tamamlap, şuşunda bizinde barbar oturmuşka dinleyiciler olup çıkan kişi ilk kişili okutuşlar kolektivi hani aytıp gitti. Nendigine yöneliş bilen parasak da işime orada mektebi, bu bizim rayonumuzda gına tügel, respublikada her bir ülkede birinci orunlarına vardı. Onun bilen buna bizim de para ortada neydi gramotlar, ona yok okutuşlar kolektivi bir kişi buldu. Ben şu an bir ayında faysadır okutuşlarını arlap etesem kimmeyi. Anarısın bitinde bana mektepnin on kolu Pavuseliymiş bulsa, su kolu Fevzetiymiş buldu diye etesem kileydi. Bitti serbest her vakitte Pavuseliymiş şimdi o direktör bulara köp sıralarını üstte kalite işli idi. Biz okuyan vakitlerdeydi. Fevzetiymiş şimdi bana bunda direktörün orunbasarı olarak okul işlerinin bütün eybirlerini olmanda uyuştura edildi. Bana şöyle bulup bizim mektep kumulga kirip kaldı. Bugünkü günde bana bizim kader jeş yetekçi, bana Ayrat Nurfayazovich, o тоже şuşu mektepte indi okutup gitkeni. Onlar için siz kanıp işgal kırıştı. Tilegi var, jigitnin işlerge tilegi var. Bana şu aytırıp bıracağı gitti, hani feziler bizden işte beytini, partilen çıktı diye. Bunda bana emektaşı var, Aydat, hadi olmunda mı, Aydat Demirbay. Avulga yol itirgap ettik de, Jeykini mentem buracıyla koyan alıp bulayken. Neydi tutarla zvanit ettim, de telefona da yığıldı. Ayrat ben siyaşkan iken, ben Ayrat iknayında düştük de siyaşıp gittik. Hatta jiletni jiyalar indi, mentem özü bir jibalası da ikram indi. Şurada siyaşıp gittik de, ne ben onda mecliste ettirip dediler. Üniversitede gitkenim yana bilemedi, kıraş boyunca, ben ölmekte işleyen vakitte şu kıraş tanıdılar bilen starşi bulu Savar ayından da ileyde eye Pavuseliymiş'in ismin mengileştiriyor için bana musimi yoluna baştan torbazılar diyen tilek var ya siz niçin parasız değil. Yani bir onay var ya benim niçin para o kirek tügüldür indi bunda bizden akşalata yerden kilektir bitin dedi.
Şulayın dedim. Şulayın eğitip de bitirmegen ki buldu. Motor buna getirip etti. Benim dersesim eğitesim kiler. Bir tırışıp bir motor ettirip işletip gitti. Ona da zor konuşlar tili. Onun tümden örnek oluşlarla bugün sütünde var örneği. Şunun isimlik sağlık selametlik. Okutuşlar kolektifi onu okutuşlar yaratsınlar. Her vakit noktasınlar, ötesinler. Yaş birlikte, yaş direktör ve davay konuşlar tili geldi. Şu fırsattan faydalanıp her barşamızla da bizden Avu Salim'in ailesine, babalarına, anıklarına, her barşamızla da isenlik, sağlık, selametli. Şu şunday matır bayramlarda gına işlaşır. Özümüzün ötkenlerimizni iske alıp, özümüzün tillerimizni matır ettirip söyleşip, özümüzün tarihlerimizni unutmuşa birge matır yaşarga kiler. Benim nişlep olay diyeyim. Halkın şundağına kileşeri var. Eğer de özünün tilini bilse, özünün dinini bilse, özünün ötkenlerini unutmasa. Şunun için bir zor rahmet sizge. Şu oylarda hem yıl boylarında nedir gösterken bizden gamerlerimiz var iken, hazır bizden bitende Müslümanlar dünyasında oraza oyları, şu beylemlerden de sizinle tebrik edip, isenlikte, sağlıkta, şurada yazsın, beylemler bilen sizinle. Bakşanım ver başımağımda min otardan tınladım da minir kızız yaşlığımda uyuladım yaşlığımda sin sazımına oynadım. Gönlüm dağında Şınlagan şu kıllarından mervelette yıllarım öttü aylar, öttü yıllar tüzmedim ben yıllarım öttü aylar, öttü yıllar
шулай ук чакырылган кунаклар. Үзебезнең мәктәптә укып шушыны бетереп чыккан укучылар һәм инде беренче сыйратта шушындый мөмкинлек биргән өчен инде үзебезнең район башлыгы Рейс Нургалиевичка һәм инде шушы музейны башкару өчен җанын тәнен биреп эшләгән Саихов Мәҗит улына, үзебезнең укучы, безнең мәктәптә озак еллар завуч булып эшләгән Рашат Җәләевка олы рәхмәтләремне белдерәм. Ой турында күп әйтелде, күп язылды. Үзем дә яздым. Минем ниләрем, язмаларым чыкты, бик җитди газеталарда. Бик канәгать мин барсына да инде Ватан Татарстан газетасында да, Шәһри Казанда да чыкты. Сабат таңнарын әйткән дә юк инде. Бик ниләрем чыкты, мәкаләләрем. Һәм инде монда килүчеләр дә Кулай абыйлар турында сөйләшәкләр. Аны белгәннәр авызыннан тагын бер кат ишеттербез. Ләкин әйтергә теләгән нәрсәм икшермә мәктәбендә тотыш эшләгән укытучылар тәҗрибәсендә яшьләргә үрнәк итеп алырлык алымнар булмый калмагандыр. Коллективның төп өлеше күпмедер дәрәҗәдә тәҗрибә туплаган, үз эшенә җаваплылык караучы укытучылардан тора иде. Бала күңеленә игелекле орлыклар салучы укытучылар булды бу мәктәптә. Балалар яратуына ия булучы укытучыларны инде бәхетле укытучылар шулар турында әзрәк кенә әйтеп китәм. Без монда 1957 елның август айында без Кавы белән өйләнештек инде. Июнь айында Сабантуй алдыннан яшькилем мин түгән Шутуга кайттым. Аннан соң Кавы инде монда йөри башлады икшермәгә. Миңа мәктәп төзергә кушалар бит менә шуның артыннан йөрим. Мин алып килдем инде монда Зафарның приказы буенча 15 августтан эшли башларга тиеш идем. Беренче очраткан укытучы монда Мәүлия апа Минкина булды. Химия укытучысы. Кемнәрдер беләдер, белүчеләр бардыр аны кемнәрдер. Бик тырыш укытучы инде. Аның ничек дәрескә әзерләнгәннәрен беләм мин. Аннан соң ничәнчедер елларда бит инде безгә дә шушы 90-нчы еллардан башланды микән, юк, аңарчылык башланды. 80-нче еллардан да беренче дәресебез безнең 9-10 классларда урок мира булырга тиеш иде. Без анда табырга тиеш идек. Сугышта катнашкан берәр фронтовикны мин инде Йосыф бабайга йөгерәдер инде. Аны берәрсе электр алган булса инде Мәүлия апага йөгерәм. Чөнки ул Ленинградта булган үткән шушы сугыш бик авыр чорында. Балалар йортында тәрбияләнгән укытучы һәм инде ул килеп инде минем дәрескә шундый итеп әзерләнер иде шул 45 минутка. Нәрсәләр генә күрсәтмәсен. Кеше ачтан үлмәсен өчен күпме грамм ипи шул ипиләрне күтәреп килер иде ул минем классыма. Мәүлия апа Минкина. Безнең арада инде яшь аралары 20 елдан артык булса да, мин сизмидем аны. Иптәш кызым шикелле итеп сөйләшә идем. Чөнки шундый анда кругозор шунлык белән инде аның вафатыннан соң хәтта ул үзенә булмады шулай ук, аның бер абыйсы кайтып җиде Казаннан гаиләсе белән. Алар кайтканда безгә киләләр иде. Сөйләшеп утырып туймый торган иде алар белән. Менә шул Мәүлия апа киткәннән соң бик авыр булды. Менә ниндидер гаделлекне үзе белән алып киткән шикелле булды. Шундый хис кичердем мин. Икенчесе инде мин күргән Флора Рамазановна Плиева ул вакытта, ләкин инде бераздан сөйләрмен мин аннан соң Флора турында хәзер күчәм Басир Юнусович Якупов. Анда укыган укучылар бардыр әле монда. Ул инде искиткеч, ул үзе укыган мев институтта 3-нче курстан киткән, сугышка барам дип, ләкин аны сугышка алмаганнар, аның аяклары авырту иде. Ул биология укытты, врач белемле биолог. Балаларның иң яраткан укытучысы булды ул икшермә мәктәбендә.
Шул чираттан безнең үзебезнекеләр дә кайталар да Басир абый инде күптән верандада йоклый. Сез һаман безне тыясыз. Басир абый инде күптән кыйна башлаган, бака кычкырган ди инде. Сезнең рөхсәт һаман юк менә. Без дә кыйнасыбыз килә. Ул апрель айында, март айында булыр инде шунда. Шулай итеп Басир абый индаларны бик торган инде. Иң яраткан укытучылары булып калды инде аларның бөтен мәктәпнең дип әйтәләр. Бик яраттылар инде рус тел укытучысы Нина Васильевна, преподаватель русского языка и литературы. Без үзебездән шул хәтле яраттык бергә. Чөнки Түбән Новгород ягыннан килгән инде ул монда эшләгән районда. Безгә ул стало образцом, примером русского правильного произношения. Инде кайталар иде, приезжали вот студентки на стажерскую практику, русские девушки, и всегда удивлялись, какое у нее произношение такое. Мы тоже хотим вот как читать вот как она. И действительно, по-моему, укучыларыманда бар әле Нина Васильевна. Действительно, он безге стал образцом, примером правильного русского произношения. Күп нәрсә алдык без аннан. Инде үзенә утырда әйтә дә алмаган базар инде. Тиз аерылыштык дип салам инде мин аны үгәнә инде. Берничә ел үтте инде хәзер. Ләкин аның укучылары бар. Алар аның урок чтения, менә шуны яратырлар инде. Сөйләмәсен ул. Әйе, пусть читает. Вот когда читает, значит, там инде русское произношение. Сокландырган балаларны. Восхищались просто ее произношением и ее чтением на уроках. И тагын инде бик тә искаласым килә. Икенче күргән кешем, икешенә мәктәбенә килгәч, штат икешенәгә. Ул булды Флёра Рамазановна. Аны улымында утыра, Рашат. Кызы да Ләйсән утыра. Әйе, Запорожская зөп шуңа күрә потому что я у них проработала столько лет преподавателем русского языка и литературы. И бик кәнәгать был инде кабинетымна алып калган инде мин укыталармын сезнең кебек диде. И менә нәрсә килеп чыкты, Флёра китергә телидер, укырга. Хәлим Бариевичтан, ул вакытта завуч, ул рөхсәт сорап тора. Мин барып кайтам әле тагын, бәлки керермен быел дип инде. Китте ул, китте документларын алып кирде, конкурс аша узды. 4-5 ел укыды КПИда инде. И монда коллективка безне кайтты ул, бер җегетне ияртеп, иленшеп, Фәйм Зәйтинович Җәләев белән. Әйе, Фәйм Зәйтинович завуч булып эшли башлады. Аңа шундай егетләр инде, шулай бер инде кавы белән алар уртак тел табып, матур гына эшләделәр. Уларның мөнәсәбәтләре һәр вакыт начар булды дип әйтәм. Шул Флёра, ну, кисәк бит инде вафат булды. Фәйм Зәйтинович аны күрсәтәсе килде үзенең туган ягына. Бездә ул менә природа, мин юлларны алып китте дә, мин дә исән урына укытырга калдым бит инде, сиңа инде вакытта укытып торырга. Флёра китте, и юлда авария булып, скорая помощь килгәнче вафат булды. Бик авыр булды аны озатуы. Җәсәденә килгәч инде күп кеше килде инде, укытучылар, барчабыз йылдык. Миңа ничек әйтергә дә белмим, настолько была шарашена инде, аның үлемен менә кичереп булмады. Нишләр инде? Мин уйладым инде, нәрсәнедер алып китте Флёра. Ул нәрсә булырга мөмкин иде. Ул балаларына әйтәсе, Рашатка Ләйсәнгә әйтәсе, аның киңәшләре, сүзләре, иренә әйтәсе киңәшләре. Фәйм Зәйтинович инде исән сау бит инде озатып бергәнне. И шул вакытта инде мин уйладым. Аның әйтәсе килде,
Әйтәсем дә илеже ул китап язарга тиеш иде дип уйладым мин аны. Шул чөнки ул тарихны белде. Безнең бу торган җиребез, без монда хезмәт куйдык Кавый белән. Туган җиребез түгел, торган җиребез. Яшәдек туган авылыбыз итеп икшермәне. Флораның инде ул туган җирдә, хезмәтендә шушында куйды. Шуңа күрә инде аның китап язарлыгы бар иде. Ул китабы язылмады, үзе белән алып китте инде. Өлгермибез без һәр вакытта да тормышта. Менә шушындай ниләр исемдә инде минем. Василий Васильевичны әйтеп киттем. Бикә Дәүлиевна, Хәмид Зарипович, ирле хатынны, алар да инде үз эшләренең осталары иде, күп эшләделәр балалар белән. Балаларны ярату һәм аларның яратуын үзендә сизү, ул инде синең бәхтең дигән сүз укытучының. Теге нитеп йөрүчүк башлап, анда жалгылар ничек йөрү түгел, укытучы белән укучы арасында шундай, менә шуш мин әйтеп киткән укучылар Нина Игнатьевна нидән эшләде, Нина Игнатьевна Василий Васильевичның җәмәгате иностранный язык укытты. Аны шулай ук балалар яратты инде, матур киенә белә иде, үзенең вкусы бара иде. Бездән сорыйдыр, кайбер киңәшләр менән мин шулай киңсәм, шушы нигә каяндыр барганда ярыймы дип инде Нина Игнатьевна шулай. Монда инде Махия апаны әйтеп китәргә тагын бу башлангыч мәктәпләр укытучысы. Дөрес, мин аның дәресләрендә утырырга туры килмәде, ләкин мин аның балаларын укыттым. Игезәкләре, Венера инде укыдылар. Шул минем классыма туры килгән өчен ул миңа гел рәхмәтле булып яшәде инде. Күрешкән саен рәхмәт итә торган иде. Шул Клара апа нидәгән тәкъишмәдә аягы Аксавиданың башлангыч класслары укытучысы. Кавый без инде безнең чыгарган әйбидендә общепедучилищесы учитель начальник класса вооруженный до зубов. Шул хәтле инде бу музыка ниләрне, физкультура дәресләрен, җыр дәресләрен шундый итеп өйрәттеләр инде безгә. Без белмәгәнбез, без 50 бала чыкты аннан. Сугыш вакытында туган балаларны укытырга кирәк булган икән безгә. Алар бит тумаган анда, күпме генә булган. Ничә генә кешебезне шул 50 баладан эләкте икән. Учитель начальник классы булып. Безгә эләкмәгән инде ул. Шуңа күрә кайсы фәнне нидәсен, шуннан укыта башларга туры килде. Шулай укытып, аннан инде заочный укырга кирәк булган инде. Озан педагогика институтына. Yok, bitirelim. Яңадан бер кат рәхмәтен әйтәм, менә шулай килеп чыккан өчен. Мен кунакларның барысына Алланың рәхмәтләре olsun барыбызга. Ученыйлар белән сугыштым әле бүгенди. Мәйдан нишләп? Тагын җитмәгән мәйдан гади авыл укучысына мәйдан сиңа ученыйлар белән сугыш бирергә. Менә ди китап чыккан ди, шуны тираж ди, Кулгалинеке ди, Хиса Юсуф. Моның диниде Коръәндә дә бар ди. Коръәндә бар бу, укыдым мин аны. Min üzerinde dini öyledən idi, şuna göre əri düğün yasına düşüp, onu kadınlar uktaları düştü, neyde irami, düştü, çünkü ştraf. Ezgə, o neyin kurusda, sənərdən yakın bitmişsin başağılar. Şuna göre inanda, kurseder senin yiyinde, bittin inanda ştraf. Şuna göre indi düğün yasına düşüp, min gazete tuttururayım, yani okuyor. Şu Hisa Yusuf'na. Şunu alıp kaytkan bildim de indi kavayla. Bunu di sakladı, saklamına di. Yana bitir saklarman, nişik seneliktisin onu metem alaysa. Mene başta soğuştum diye adam di, ve kesleştik de di. Min zindim di. Şurayı sıkıp nivelekti kitap di. Şurayı da bir dolanı mene. Sergerikna 10 bardan in birinci sözün bu kitapla bilesin indi.
De itaga birmeyik gider. Yalandan baram. Biraz mini kitapta deyip, liye birem bir. Uzak kayıttın da kendisi. Müzik elbette yazıp koyarız ya ben kavisanım için yaratman kitabı değil. Kavisanım için yumru yaratatırgan deyince, şunda yok pedagog psixologi yok. Hizmet dersine çıkabız, iki taşıp durar. Başkanın birisine yaklaşma tutarılgan, birisine kolunu tutarılgan. Paramızı pahalı Türkiye. Olması kamaz. İkinci yıl kimden daha önce bir tane pahalı Türkiye kilmeyi evet tüyüp koyasın Türkiye. Şimdi psikologlar sonunda yaşarın batını turu bitinde okutuşlar kulakta oturmuyor ya. Biz şimdi Sahnege Sajide Emin kızını çağırırız. Kıyam kızı. Gülşatoğlu'la çağırırız. Rahmet edin. Tatariston Respublikasining tuzilish ham arxitektura bo'yicha davlat ekspertizasi ham Beya qo'mi idarasi yetakchisi Majid Hajib o'g'li Salihni chaqiramiz. Ol buna tuğan yağına şu xatli verildi. Ularni elektra de yaratayı, her sasib bir pat yaratayı. Sütünüzge isterlik sağlık, tozalık paylık, gel özünüzü yaratıp, birinizi hürmet edip yaşar gelsin. Duman oğlum zikine Şartları deb ishonib qolasiz keladi. Haminde o'sha motor majlisimizni boshlab jibarish uchun muhtaram qonog'imiz rayonimiz boshlig'i Rais Nurg'alish Rahimovich sizga mikrofon kerakmi? Mikrofon sizmi? Ben bileydim, yanından çünkü anlayışlı şahısların bir yarattı, bir yatırmış etti. Allah tarafına hukuk'a kontrol yaşadılar. Bir vaxtında da tutturmadılar, koyan nesedir bulğanın. Şimdi hizmeti, öz kollektiviyle şöyle görüşler işlendiğinde şimdi bunu işe müzeyde de etilip gitti. Evinden çok kabaklasam da yarı, üstünde gelecek bulunga bilimine bir ötübü, onlardan lider yasal, hizmetli yaratı, hizmette işletir, şimdi terbiye verip, şimdi bu mektebini bitirgen kişi bir kayada yuvalıp palataya kişi tügülüyor, özünü tavıp, şimdi aldığında bulup, dersen de
Yapaysa bunda bitirgen şunu alma. Olar kızday zor faydalanışasa da zor işler işleyler. Aminde tırış. Aminim aytasım ki bana yonadan o mektep şimdi bizden kabul bulup sanalar. Mandağı avra, mandağı şu okutuşlarından devam ettirleri aytasım ki şimdi yonattır bitinde hayır diyen ayırlar var. Dindigine bağlar olmasın. Alar bunda her vakit alarını özürlüler. Aminde bir sıra sınavdı. Koydan buna kileyen bağlar bunda okulmayarlar. Onun için bunda şimdi bizim bitiren kolektiflerine, ayırmalarına bir bırakmak. Aminde bu önünde şu şırtonunu tutulan kuşarlara da bir bırakmak. Tege yeteler bitinde Bugünlerine kabrim ben, sistem bakanların kabrim bildi. Onun için bu vakitte bana şu müziğde ana minnolim bizgine tügül. Gençler de indi turmuşta olanlar, indi avlukta, indi zor işler işlengen, indi hadi bu ulaşılan müziği, yönetesiyle kileşek bulunga da zor Antoloş birleşik. Şu vakitte biz bütün özümüzü eski alanına yaratarız. Onun için şimdi de kayıttan kişiler hazır indi o müziğe girip çıktığı için indi yamalık var mıyken, takım nasıl buldu mıyken ben şimdi burada da kıtıp kalam. Hemen de o özüne işlep varırdı. Bir zor rahmet ana buluşkan kişilerge, iştiran kişilerge kimdendir ezden etip gittiği kimdendir umulitip şu şuna işini başkarı bütün esnaf bir rahmet. Amin de. Reis Nurgaliyevich, muzeyimizni bulduruda, materiallar to'plovda ayıruşa ülüşlerin kiritgan iпташlarga rahmat xatlarini topshirilishini qo'yamiz. Işasın mı giyip de indi gülleri, sanduğum aşım ışasın mı giyip de